Merry Christmas necho nkethi tikethera chikethanwa kuma ruari tariki mwecha mweri wa December mwakene turi wa ngirile 2025 mbetikirie ngwate ogeni akirite to chia Meru TV ono na weregero nithirite wina kaita kakenya ni wambita muthodi wa kiramana mwana nile wetwa mathitho ni Paul Wangujiri na rita na mbere na gutwarire mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinyo tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto ina ingi na manjera thirite ayekariga account ni yetu ya Meru omenya kaunti ya Meru na kinya thiguru ni yetu yonthe ya Kenya. Mubunge wa gicigo mbunge getiania Eastern Proaburi akiaria Nterecha Southimenti anonekete akimeneria nene Rigathi Gachagua wari munini wa rais wa ukambere nende akiwa neka kuringa siasa chia mpatho na bubu menete anyuma ya kumba kwithira kiringa siasa ira cionekete kugwata Monki Nterecha Kariobangi Nairobi amuthenya ywa yorokaitwe na Proaburi na meneretia nene ura wari CS wa urimi thiguru ya Kenya Mithika Linturi. Wewe ni mono wa kisiasa. Na tuliona jana kanisani wewe Nairobi unaongea Kikuyu. Unataka kuongea lugha taifa. Na ukasema eti ya kwamba Nairobi mzima ni wa Kikuyu. Wale wa Meru wako huko wanauza miraa, wala wana biashara kama sisi. Mimi ndio mwenye Lenematics company ya kutengeza mataa street light. Kenya, sio Meru. Eti ya kwamba sisi tusipewe biashara. Eti ya kwamba watoto wetu walio Nairobi ama vijana wetu walio Nairobi ama wasichana wasikontesti Nairobi warudi kwao. Hata sisi tukwambia kwamba Nairobi sio ya Wakikuyu. Nairobi ilikuwa ya Wamasai. Na wasaizi Mmeru wameingia huko, Mkamba yuko, Mkalenjin yuko, Mkikuyu yuko, kila kabila iko Nairobi na tuna right ya kuomba viti. Hipo kwa ndabou, hatutaki ukabila wote. Hii ni nchi yetu. Mithika Linturi otuko na TV ne na TV no kwenda gucokeria. Wawa ayumbi wa Meru ibe milioni 5. Ndenda kwa Mithika Linturi ndari mbunge kipindi kia miaka 5 na ndina kampani wetu wa Mbunyala Timber Product. Ndarutamba zaire kareta ndene ya Kenya. Na Mithika Linturi ankwenda kwira mporo na ikakia mauta untuko to Mbunia ndene zaire. Na ankwenda kwira Mithika Linturi ini mwene company Lenematics ekubwithia mataa street light teta kumulekera mengere street light endo kumambecha nango ndakora Mithika Linturi ini mwene Meru TV na Very FM nango ndakora Mithika Linturi ndina ng'ombe kama area 610 liters pande ikinduri nango ndakora Mithika Linturi na ndira skulu ta St Agnes inana 640 mikinduri bonding school nango ndakora Mithika Linturi mporonto aburi no ana batatu na mwekuru umwe oni ntongi nkurukie ku nango ndakora Mithika Linturi ndira muci yako Mombasa yora na bako baita ankora kwa Mithika Linturi ndira nyumba yako Nairobi ngwata mu charo mno na muci yako ankora kwa Mithika Linturi ndira muci na Meru ya kwenu su billion kariun kari ndenda kwa oni value kwa ta chiringi 5000 pale ya kwa 5000 nango ndakora Mithika Linturi mwekuru kwa numwe okumementi atoka yuyu nango ndakora Mithika Linturi ndendo mbere mwekuru kwa mbere hore ari omuthara inabekirie mwekuru kwa baile ora abantu bote kiongo inabekirie mwekuru kwa batatu ora kwa moto mwekamba inabekirie mwekuru kwa bana ora ari muluya inabekirie mwekuru kwa batano ora ari Mkalenjin awakera muchiri Meru na awakera muchiri Nairobi inabekirie mwekuru ngo tenderere na nyuke wa muwira mwekuru njori awera mwekuru mwene inabekirie anko ndokora Mithika Linturi awitawasana mporo mtu aburi Inkwarioma kante kwarioma ndi Mukristo Mukatholiki na arusi yako na buthiria mwekuru umwe etoka yuyu mpuru na batire na mwichie batire kwa boko kiro atora mikindiri yetu na bwana mtu wantu kwanza nani kwa nyenye muzikabu amuchokie wetu rengi amuchokie basi ango ndo bwana ntu wetu kanda wa muchokie kireko no ntu wango mweno rendere kuvura njoki na njoki impuru mbeta njeno okiomeru nwiche no we ura va Meru mbere
yele ndamura we hawendi mzuri ndaka kandu ya we nwa kwe wao namura we inda bithe mutene ngautinukia namutinukia naleta nyokwe awangangangangangangwe ha naringa ndekiomero katika yomeru we mwena lake na mporonto abori na mporonto abori wena nkoitele meri nalaka mandika message wonte girlfriend yakuni. I'm not your girlfriend. Tuketana mbere na ndeto cia Meru TV o rwaborisi bakumantere cia kiutiri na Kenya kipkona antura ya Kawiro irenere gicigo mbunge kia Igembe Central bachumirete na uchwana na mukuru wa Mwai Anthony ukumenyekana ya Zakayo Mutinda wa mukuru wa miaka 50 na ithatu nyuma yawe kumba kwithira kiwata kwenyange kana ka miaka 12 kiwendo nende ochonkuni no bwiti na mbere na kumba kwithira bukibuthe na guchwana kana kumenya inanto murumeu ethirite agichi thara kukwirikana nende awatikana kithira kiyukire Italia aria kiwatho riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Kome Mutia. Muntu murume wa kuruba miaka 53 no kumenywa ya Zakayo Mutindo ntoikenda na area manager kaithe karika wiruka thuruje Igembe Central na uswanonwe ni mabiza baborisi kumanteresia kiutini na kipkona nyume kuenyangia kiwendo kana kale nako ko kuruba miaka 14 untubuku likithwania mubindu kana barabaturo karera marete monse situanira kaithe ero to etre kansene madena denya ngiso kansene denya nya ndebe ka mwale onda dite musiao bena kana to karude nda ko ndi bikondile ntante be musipu no to bena tabu kwadia kana kaka mbera karude ambera ka bede amutinda nyumba ndori ka mwale na tabu kwasia mutinda ka mbera mutinda era mulomba ro kunywa kera mutinda roe mutinda kuwe kumia kwambia kumukumbira nyumba inga nyumba ila mama ndio kwa lazima sasa leo kangeta na mwana bududi mna ndawa yari no ni manager wetu no ntoba kuya wa konte kunde kanseni akedra kana kwa kiurangu kana kama miaka 11 akaromba roe kaeto mukundu ya asogeti egombe akakumira nyumba kana kambera akabwithirita byambaya na mutinda aturaitani bibie ndiare tina neri manager wetu le sabueria wetu na weoro wetu Mutinda na mwekoro na family ingwetekia inya family weke ni akoro inya bakoyana ni arinya kwendia na ni mukoro wena miaka 53 lakini nare fete kana ka miaka 11 patwe ituibetwe twen totena kowerwa nonto bwantoreje to burabwethereti twan kana kau ruterene rwake mwana na utalilia bora kwa karakari aitirimero njarene cia munyamaranio arejire andomba ruwe na mukundia na muthania ontambetire gombe au ankuria mbukumia ainganga nyumba fosi ende ko ingare eu nkenda ikuwa mbu akuneka na njara muromo nkunekare ndija antire abwethita byambaya riwa turanga rwirweta eu akari na turi barabe na muthuro yo muingi irure bwithia riria muntu murume munyarithreke yetongongo ibakuromba thirikari thiatane na nguluki na yoyoro Italia ritoria kiwatho batu ngo tevia tumenya tongakana watu ngetakana kana yake 10 lakini no ni mukuru wenare nyamba tete sukuru wari bakuboyi lakini wewe utakumama kana thai batu na tu vijana tuliwa thai Mutinda thirikari karo moja ratua batu tu vijana tukameasia we na nene na bati ko ratua nonto allokerwa kwa twika ke yandene ntore twana to tunini to tona thiri Mutinda kumuna bwete kuyukirwa atua nonto Mutinda mantu ambere na ta kuwata kanga ake aburete weta kithiringe kuruye ta kuwata nisi aburete kwithira umenye akatatia akandiro abo Yoni borankenda kuwa ndremwe koro inkubwa mpinyelekete muno nonto inyani ndrena twakwa tonini yakauka kwandika yeti kamyaka kendra na ntomba komenya saiti ebo borankenda kuwa Mutinda nayo kerwa atua ni thirikari ni kendra anabeto bomba kwithira beno karibu bweya ni kare kuyirine chibu munene okawiru Joeri Murokimbilo
na ndene nture kaithe kwi mantu akarikite au uro umpere kana kanunu kameke kumnele mtu weta saka mutinda toigenda ura wethaira ore ya manager kwa uno mwanka ukirwa tua na rikiti kuitha kumeyoro lakini kinyoke tha uri kana utumia kuthithia kitendo ntuki uno choko kiriro kwa ukinya kwa kinyari no mwanka watu Nkiripotera Meru TV kumembe beta wakome wa mutia Ibaya muno mwandiki wetu wa ndeto ni wirigiro bwetu ati ntomurume mwachanda ne koba kwithira kiwatikana na yukirwe tali aria kiwatho ayumbe abakuma kaunti ya Meru ari bakiaria benterechi ya kanyakinere ndene gicigo mbunge akia South Imenti batongero tune mujumbe Ashandra kumwiti mpuru wa bori wa gicigo mbunge getia nesti kwena Gideon Kimathi mutwiri kwene Gideon Kimathi na kinyoromba kwithira kuruta nguyi obichine ya kithura kinde kurane munini wa rais andi gurune yetu yonde ya Kenya bari tina mwambo yomona kuwa bonende bakari ya Meru abagete na mbere na kumba kwithira bakiwatila thirikari ya rais Ruto na munini wawe kithura kinde kibakiwa nende akwiye kathirikari ya rais Ruto kwa atuma kwithira kwina witina mbere kaunti ya Meru. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Bakiariria tongeria ba matura ajumbe ba kaunti ya Meru batongeretwe ni Shandrak Mwiti mujumbe wa South Imenti Mheshimiwa Mpuru wa Buri kumatikania ya Bogaiti Gideon Kimathi mutongerio mitaratara obisine ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki na tongeria bangi ni baugite bo batiuma thirikarine nikenda bakomba kureta imwe ya mirandi beranire na akari kagita ga siasa tukairwa twarumirwe tene tukirwa turi ya simiti gutijo bantu betu tuyantu babome tuterekia kia twinakio tutije na twitite. Uwezi kuomba hau unaelekea kuomba serikali mirandi alafu unaitukana. Tutukwenda this time nituritirwe ngugi na ngugi tukwenda chionthe ikauma kiri upinzani kaikauma kithirikari batu South Imenti twina answer ya kiuria kiu bwega muno kwiro twina kiraitu murungi meanke 10 twatwira upinzani si mnakumbuka kwiko kiathithika guku twachoka tweja meanke ingi 12 twithirikari ne bwege gitara Mwai Kibaki tirongo gichiambiririe gwitwo kubwega muno na ibatu tuije siasa je upinzani kote no chiomba utwikia ite tuongera ruji ite tuongera rami ite tuongera mbasari batu twatura nyumo naare nkurukine baugite Meru bakona witi nambere rire ajumbe na kaliba guntu kuko bakagwata thirikari mbaru rwaturi amweti obukonao ai nana ba kurukiegana bai mongo yawe mete kalentore ute mwana enwe kachawa ute mwana enwe indata ai mbijo ndiwo indata njereko ndiwo indata nondombi ba kulukiraja bakeruma nairumi kachongo ende mweti ende onga chongo ni mwizi aende onga nani ni mwizi aende ba kuluka mweti nwe William Ruto ali tunongangale ne kirato kagateri mweti ngo menjana mukone atakitambao amwangura kirato ai mwangura kirato ndo wambi nonto bwana bareku ba tulamu luga tulamu ai mwangura kirato ndo wambi nonto transformer kirato ndo wambi nonto baruji kirato ndo wambi nonto education kirato ndo wambi nonto bandawa kirato ndo wambi kirato ndo barabara kirato ndo wambi kirato ndo stadium kirato ndo wambi kirato ndo maendeleo irwa tori yao mweti akagwa wantamu utavira bukovira utavira kinya ndisio bwara terao nokaya withdrawn tango robwira ko mweti ainana bawe ndene mongo yawe grupu wenge utemonenyo na utemya kunganya mwekro we nana na mogoto nambi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Ibuya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff agituma no ntubaronuru na njira ikinyanilite ri ntuku ya ukungwira ntuku ya murimo ya mukingo nthiguru nene ndi atongerie na ringi siasa akumantere chia kibiri chia irende na gishigo mbunge kya bure bachiumirite na kuria chiari baithire bakimenyera anabo muno kaiteneka kathionku ya Christmas kenda kinya batikethire bagichunkumania na mituko imithuku ira yombike gutuma boboka watwa ni mirimo kathumba ta murimo ya mukingo mwende wa laiboni mwandiki wetu wa Ndeto kumantere chia bure na riboti ikinya. Narua being AIDS World AIDS Day ndi budget aja kwalija muchiari nkiugaga atumenyerana betu nkiugaga teka enjiria ana bakugianyo ali pregnancies they are also at risk kwithwa bena AIDS so tuliromba chiari tuithagathaге tuibanganie bwega na ana barirwe the best way possible kumba kwebanira na mantu ja ali sex practices nikenda bomba kwithura nande bakimenyaira nikenda bebanira na ali pregnancies no tunyabareta unsafe sex bakithwa na AIDS na bagi ari mo bakaigwa kai death sentence arire nande baingite kwina mantu je muno na nteto nyingi sana itukwira ana beto baimenyere gita riri ria holiday ndaja baimenyere kuringana na wako karite na ruins day itukwira ana beto bakare batena mitugo mithuku bakare amona arongina babeta yarongina atona ciana arongina nikenda tukomba gukara nthiguru ije bwega ingwitikia no kona endi ura ingite mirimo ni irejire mingi na kwa ana betu ibaimenyere mantu ne jaja mirimo tukwije World Sense Day ni kwegeria kwigithia achore na akari na atori kwiritana kuthimwa kenda umenya uria ugokari nontu muchonko uga prevention is better than cure na igitariri ana betu bare holiday irio antu bara baingi bomba kwithira kuina functions kuina family events kuina sherehe nyingi muno na antu bakachitirima bakithithagia mantu jaria batirerigirite nontu bwa misuse of drugs na mbi na nchobi na ukethira irio antu bacontracta mirimo yu jara maingi nontu inyo gateka na bara baingi bachiara wa next September kumania na mantu jara jethaje karika this festive season na ndi tukugeria kuimiza antu bamenye their status. It is good to know your status kenda umba kumenya uria umba kwambiria ndawa stigmatization ni athirire AIDS once day oni ore ndingiromba achiari betu bwamberema ndingi baromba itutethio buria ana betu bakenda ana baba ingi barita bagachiethire betere gutuma ndugu cia wendo igitarira rite batere bare baingi bakenda to pants to intotogo cia kaka toguo ito bwa chiari betu batethia na betu kira kionde bakabaromba bakaba ote makosa jare yote yako makosa thiritie murungu if you kintu gya kwizira you look for a cure na ukomba gwita na mbere na bwa chiari ndivwira bwaririe twana twetu muno twana twetu twari na tutuiji ta ijite gitarira tuga mwana utumiria kumwita ita mwana okuo mwari methe na kinya kethira wina murimo ugetwa thimwe wathimwa kwina ndawa ugatumaira ndawa ukona jaka umba gukua utiumba gukua itwonete antu baba ingi bakarite na mirimo kuma bachiarirwo na kwi bangi bagwatiri mirimo bakuri na kinya thai benio thai kinya ukeja gutagithaniria muntu uria wina AIDS na uria utinayo no kuona kwina mwanya kwanza kinya bara batinayo ibo bathongi nkuruki ende ya tukwenda kwira ana betu bamenyere ankwenda kuga antu kinya bara bajitu it is not a death sentence still no wait no kanywa ndawa no ka survive like any other person bugeteka epidemic is a matter of life and death ibwega kumijukia positively inyethero meyonete in the bad way kana as a bad luck lakini bado ukajukia kwionto bomba when you ukajukia positively kenda umba go survive the rest of the part of your life. Akoro banjuri ncheke kumantere chia Tharaka bawatanirite na muungano yo kumenyekana ayari dep Kenya abachumirite na komeneria nene antu barabethirite bagitite na mbere ntano chiari kaitene kathai bakiari nende barua ntano chiari cyo bakwithira chikire tama wati nene kimwando mware na Kenya chethire chikilukwa ikaita ndagara waiguna aina riboti Kiama ya Korobanjori ncheke kumage chuka munge kia Tharaka ibamenerete nene ntano chiana bari mono kagitani gakari tobengite chukuru kintu kingi turuga tukathi mbere gukuria ugintu iregetu kiria kina umithio
na kiria gite na umithia tugatigana nakio tugitejanie na tukathi mbere gukuria antu betu na mwena wa kithomo na tukibakana ikanukia ria kwenda na mantu mama mantano jari na kugura twana kugura tutukinyitie miaka na gutigana na mantu mangi monde menkitukia mati ni magwikira ana bari naka ugwatini arena ngwataniro na nkiametare kithirikari ya RDEP bombete kwethora bakinyere gotibateri kwethora kuri na ntano ciari mono kagitani gaka ndondo ntano no ciana bari chakorokiro na igita. Tumeamua ya kwamba tutaongoza tukiwa mbele, hatutaongoza tukiwa nyuma. Hii mambo yote unaona tunapitisha hapa sisi wazee wa Njoro Nchoke, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba inatekelezwa tukiwa kwa mstari wa mbele. Ya tatu ni ile kutengeza hii siku za uzoni za watoto wetu. Koroki bombeta korikithia bobo. Sisi pigana hiyo vita peke yetu, lazima tushirikiane na other stakeholders, lazima tushirikiane na community na Njoro Nchoke being the key stakeholders wenye ni custodian wa heritage ama culture ya Wameru. Tukasema pia they are very important stakeholder na number one vile tunaweza shirikiana na wao ndio tuone vile tunaweza punguza na tio only kupunguza but to eliminate completely. Magejiga mugeke atharaka ngiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna Vya mno mwandiki tu wande tonda ngara weguna kumantere cha Tharaka no tubotorera kanya kakuno kakire chunjike tukembere akande to chia Meru TV oro getakura eno tuchokere tutuna mwananeri wetu wa mathitho Paul Wangujiri akenda tutanambero kunenkere chiti tauri kana ichungwa. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Yasa
odi anto Meru County Tharaka Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jamasono jagi empeke oki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiabo kira kionthe kwenda akikwenda sauti yenene ne atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwejania mona mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matuna kinyamanga nyoni na nthenjo mo gutoneka ingita eje Thimo namba 0725 170 744 uthirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturito rya kwena gwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express. Anko watewe ni kire chuchigetu kia biele mutegeri wa Meru TV kire tochia Meru TV oro na kurikani weta na mbere na utwarire kimitandao yetu yo kinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya muna kanyoto yatira akiri signet na pang Meru TV kenda kugwata ndeto ora chiu tunduka tugeta na mbere nende siasa ichone ni kuwata monki nyuma ya mutongerio mokumenyekana ya mbuslende kumba kwithira nende akia wakanya agakwaria na kwariria bunene mantu je gendu kimbithi akiwa na nenkirwebo ekeno bakwithira akibaikia achukura chomba kwithira bagi kwa cia kumenyera mathuganio kana gichomba rehabilitation center na bone nyuma ya bamba tukibethe kumba kwithira bakioneka ya kabaratumirite tobi ndegeni watho ntubura botometa tongere nende abethira bakimukirira na kugwa ntukembethe batukwenda wikwa chibitari ende barendo churo twanya atongu MC mwitonga imwandike to wandeto na riboti na njira indiku ni mutongeria uraegi kanyaga ukethania na gakwaria indi mantu jomba kwithirwo jagarukite nyuma yawe migambo yawe kwangaratana nomba kwithirwo akiaria uria baria arorotere batirerigirite amwe na buu na mutongeria ungi nombite kwithirwa akimucokeria ana ba kuona ngensi chonde itena ngoge ai komenya we mutongeria kwe kanto nore tesi ya kindogo ndienda mheshimiwa ombekera muchamane ndonjensi babonde na bara bangi baurereta mashinani tubachwere mbecha tubaikieri yabu bachoka nere nekenda bonda kuita ale sasa atiari bokobono kana bokawerwa mugwejo tuko jochokairwa o aria jogererwe na nikyo munyuma ya mwanasiasa ujo kwaria migambo eu nombite kwithirwo agicokerwa ende kambwire gonto kamukaranthekerie twina mutongeri omwe ngwigwa agichieta itha mbosi sijui mbosi rende sijui what ukaewa kanyaga kurunga makiri mutongeria ja governor utebwirete kwira governor kuthuranirie ana baba obaikiria rehabilitation batu atwajitwe kweri batu ana baba bethe bareje urwo wajitwe kire twagite in job opportunities tukethura turi aindo ubwirete kwira governor your excellency sir ana baba betu tukona twanya tuthatu tutano twangugi kinya nara thokone kwithura kwina enforcement officers ngugire ndi guru inyoro thirite form 4 bagwita bakona ngugi agwita akomba kwana na kamutu agaikiria ngina akomba kutetheria ngina kuria school fees ya mwana orongi utiraomba gwita chukuru manto jo jomba ku solve problems cietu in the society jojo ambirire kwi muntu mothe njire
akuthinja amba muguta barabarene ajokie tumo ambiria kumunta nare ambiria kumunta arongi au ni onkuona jega twitirite kibara twinabo ituthuganie njira ira tugatumira gutethia society yetu tukarungama in the name of either Karinda kana Bosirende weta kwera mweshimiwa turenda wiki ana baba rehabilitation ana betu batehajitwe ana betu abagite ngugi na okire gurwa untu bu ndina munene Timothy job market ya Nyaki East iranchwa iranio ana ngugi urawe na ana ba wabathirite kuthoma kuma certificate weta degree level twina mwana uria aja weta Wan David Mwanda kana Dennis Mutuma ibane nkerwe CV kana bujuke namba ciao ndeta ntumire achore barandi na babageria guchwira na bae ende tukaba promise katwata kugitate kuba chwira kenda bona ngugi bomba gutethia na tu improve maisha yetu ko kiri society na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Iwe mno mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga ngono nduboriboti una njira ikinyanilete CS wa kithomo Julius Ogamba kiaria Aintrech Eldoret akiri kathoneke wekira mambura abaruto bachukuri Eldoret National Polytechnic nende naretie na kwa thirikari nitete mbere na kurutana kendo tire kithomo ikikomba withira kikiukire na mno kithomo kia utia na ubundi kaiteno kau na urete to bare bethrete bakikira thumberu ari batumire mathomo era bathomete kenda gwichukiria kimuturire. Indeed, it gives me great pleasure to join you today on this momentous occasion of the 20th graduation ceremony of the National Polytechnic of Eldoret. I'll start by congratulating this class of 2025 for achieving this milestone. Congratulations, graduating class of 2025. Over the years, you've devoted yourselves to study, to practice, and to master the competencies that will take you into the workplace or into enterprise. Your success today is hard-earned, and you have achieved something that many only hope for, and therefore you deserve congratulations. Today is not just a celebration of academic achievement. It is a celebration of an institution that has, over the 4 decades that it has existed, grown from a humble technical school into one of Kenya's premier centers of technical and vocational training. The story of this institution is one of resilience, innovation, and relentless pursuit of excellence. May I therefore take this opportunity to commend the Governing Council, the Chief Principal, the trainers, the staff, and students for steering this institution to this current status. This polytechnic contributes to Kenya's technical workforce in terms of artisans, technicians, technologists, and innovators. And this achievement is indeed worth celebrating. As you mark 40 years of existence, you also mark a legacy of empowering thousands of young people who are today contributing meaningfully to our economy. Ladies and gentlemen, the government of Kenya, under the leadership of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, remains firmly committed to equipping our youth with employable skills that meet the demands of both present and future labor markets. Through the modular curriculum and the competency-based education and training, and all our other policies, including the recognition of prior learning and the dual training policy, we are not only imparting theoretical knowledge, but also ensuring that our trainees gain practical, hands-on competencies aligned with local and international industry standards. We are reforming the TVET system to strengthen industry engagement, and the partnership between TVET institutions and industry is no longer optional. It is essential, and that is what the MP was referring to, that we now have a dual training policy that requires that we partner with industry, we partner with all the government projects that are taking place
so that our trainers become part and parcel of the workforce in those. Ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na atumite mbitu akiri thirikari nene ara eyanite kaita akamieri na thirikari ethire ikurikia mwako uyu akeni kya kirubia akya guchethera akira ki wandine ya Mugwe kuringana na muthomi Njoki ariwa wa Kibubu ambiririe mwakeni wa 2016 na mwaka thai turi butomba kwithira abui kinyandiro ntuburanende agwiti butumite mantu kathomba ya komba kwithira akirwa ama yege michetho rutere ruri. Tharaka Nithi should be in the records of those counties in Kenya, among the 47 counties that don't have a stadium, because it's a fact, we do not have a stadium. This can only qualify to be a community ground, because a stadium usually has terraces all around to qualify to be a stadium, and it has a 7-lane running track that can allow international athletic competitions to take place there. Amalizia mambo ya nyasi ili weze kukaa kama ile viwanja ambazo tunaona kwa TV Nairobi na mahali kwingineko. So contractor ameweka watu hapa ili aweze kumalizia. Atapewa technical advice ili badala ya kutumia ile mbolea ya wanyama tuweze kutumia ile mbolea ya duka, maana hii mbolea ya wanyama unaona inaleta weed ambayo inaharibu na inazuia nyasi kukua vile tungetarajia, lakini hiyo inaendelea. Mambo ya running track tunasema tuko na 6 lane 6, lakini tungetaka 8. Walakini hata kama hiyo 6 ambazo saizi ndio iko, hatuwezi kazuia wenye ambao wakitaka kufanya ile michezo ya kukimbia. So hiyo itaendelea tu. Lakini hii tartan track ambayo unaona imetoka sehemu hapa na pale, tumesema kuna wale wataalamu ambao wana deal na mambo ya tartan track na hii running track. Watakuja kukagua waweze kuona ya kwamba tutoe yote tuweke ingine ama ni kukarabati tunakarabati, lakini vile tumeona ni vizuri tutoe tuweke ingine, maana miaka 10 ambayo imepita hata kama ilikuwa na ile the useful life imepungua kwa ile miaka ambayo haijatumika. The pavilion that needs to be modified to accommodate the VIP, the water that is not flowing, the electricity that may be disconnected at the moment. When all those things are put back in place in the shortest time possible, we are sure we can have activities taking place here. Our ask, PS, is that if we delay this field with more than 4 months, if we hit April next year without this field being utilized, then that will be justice delayed, and it is equivalent to justice denied for the people of Tharaka Nithi and the youth who used to play here, who handed over this field out of their own goodwill as a community, and they have not seen anything that has been useful that can happen here because the construction has taken a long time. It cannot act as a stadium for Tharaka Nithi. It can only be a stadium for Chuka North Sub-County. Chuka South Sub-County will have their own field, which we are doing at Kibugwa. We are determined as a government of the Tharaka Nithi county government to give you land in Kadhwana that can build a standard, can be able to accommodate a standard field like the ones we have seen in other parts of this country. Edema mira kuma makandara kaunti ya Meru bachumirite na kuba kwithira baikathane ne mubunge wa icio mbunge getie Nestin Pro Abori nontu abo kubaretera kiama akeno peora bakwa nende bo bagetera mbere na kumba kwithira bakiwatila kiama kike no pe nontu kanyile kainachua imwene bakiromba atongerie bonthe baraba kuromba iti bia kuringiro kura bachumiri na kugwatanira na nkuruki kugwata mbaru kiama keno pe ukenda baromba na kyo kura riboti mwandiki tu wa Ndeto MC Mwitonga. Mwendia miraore nkuma ndene ya mutindo ajoka ngangi wijikene jakabengi kana arua metha ya nene ni mwendia ucokeretie nkatho inyinge muno kiri Mpuru Abori akiugaga narabwithirie bwega ni kubathithiria kiama kiao kia Ameru na gitumi kiu akauga neje najukie gitundu kia miraa marito mbeta kabengi kana makandara alua metha ya nene Benda kala na ingoso kiankatho nkiwa iboya no tutu na kiama getu kia Ameru kiwito peo
kwa Meru baijiunga na kiama no ntote kabilete na kiama kyo kwa mheshimiwa wetu Mporo. Ninashukuru sana ingwende kala na kinye tondo kya Mporo kiri hapo anakombe kana tafadhali na ile tondo kya aguma karama na mire ingwende mire mithongo sana mendaria mira makandara na mbetawa alwa metha yanane kuma karama nyogi ya mwiro ku yete strong yani ukaibwa thai ware mire ukaibwa mwiro ku yete strong mirire na ni omba kinyango ke kabisa urete karaba banda kwira wo wetha so we mambo yote ire thonde kaja kana rugire oruero tokara kinyi mwekoro bwana kero tika ngoruere tokara maindia ora yoga joro mabwana uya wa were to kabisa no mwango karangiro tokara rugire ino twana ogera wa oge turatore te turatothongi sana no tureta nuya bobwaga muno nkatho cia mwanya kiri mheshimiwa Mpuru wa Buri nuntu bwa kuthondeka kiama gietu atumana ndi tutithingatana na biaitha nuntu bamwe baina UDA bangi Jubilee bangi ODM indi na twi na aja Meru tukugita gietu kiria gigwitwa Nopeu na antu bonthe ni bakurwo ni bombe kuthiro bagiciandikithia kiri Nopeu ancianikio kiao nabo bagacokia nkatho bakamwira ijira gitondo gikiro gya karama ikiama kiu getu Mpuru agikathirie na inya nontu utekiama kingi twina kio no kiu giwitwo Peu na babangi baina kiama bio na atu turi Meru twina getu kiu giwitwo Peu na ibu ntu tumwira karibu twakombe twataratizi ntwathare na mbenda jemire karama magandara uningo kwa mheshimiwa Mpuru tumnekere tondo yake tiki kegiro na kiumite karama na inkwenda tuliongera Mbaranga na ingo mwira ai karibu na mire ke niyo te miro murairiti manto benda mire mbere ande niyo ke mire miro na ne karama na mire muro sana muntu amire ya tendenge no na tutuwera mire to ita na dawa anto iba mire rairua no te muntu ya tukuluka na muro mwiro na murayo kuoneka yona muro ikiama kiu getu Mpuru agikathirie na inya nontu utekiama kingi twina kio no kiu giwitwo Peu na babangi baina kiama bio na atu turi Meru twina getu kiu giwitwo Peu na ibu ntu tumwira karibu kiama kiu getu giritwo no Peu na tukira Mpuru karibu kibatue na nye tondu gikawe ani banda jemire karama mire na muro na inya na antu iba miendete jau ni jonde kia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Iwaya muno mwandikieto wandeto MC Mwitonga no tubocokera na ronu na njira enda yana kolokiri boti ya Mwitonga yatwikira kanya akirinde tochi ya Meru TV oroni wambeta muthoni wakira mana monenile wetu wa mathithio ni Paul Wangujiri na tugocokera nkatho mnyono tubotira no tuthiatira kimitandao yetu yo kinyerere Facebook na kinya YouTube Meru TV amona kinyo tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda weta na mbere na kumenya bonde tora chikuba kuthira chitunduka Meru na kinya ome ya Meru andiki beto bonde bandeto atwabuchokera nkatho che mwanya muno ario mwerekeri na muringi mbicha Mr Phineas atwabuchokera nkatho muno tubotira Meru TV oro ikumba kwithira ikinyanire tira wina kaita gakeya ni wambeta muthoni wakiramana. Wooden, handcrafted furnished rooms. Through the windows a beautiful mountain view. And a restaurant you taste the world on your plate. Enjoy the nature of the spill over. At the Army Bar is where we sip and wine. Lovely sunset cocktails at the rooftop.
at the Summit Restaurant. There is a heated swimming pool. There is a sauna, steam bath, gym, massage, and a beauty parlor. Are there gardens and an outdoor center? Yes, come hold your events. And for adventure lovers, come experience fun and thrilling challenges that master your fears. Will my kids have fun? You have no idea. All our little ones smile. Big's Hotel, Big's Hotel. We celebrate love at Big's Hotel. We celebrate life at Big's Hotel. We celebrate, yeah. We celebrate love at Big's The festive season is here, and at Big's Hotel Nanyuki, we are ready to make it magical. Come celebrate with us this festive season with laughter and luxury, only at Big's Hotel Nanyuki. Big's Hotel, beauty and taste with nature.